Oke, cukup. Sambal tomat. Dulur-dulur tongkilat subrek mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur nuli lembur, para baraya nuli kota. Bertemu kembali bersama Al Fakir. Insyaallah Al Fakir pada ngaliwut di sarang barudak baraya. Cuman budakna masih di tempatna masing-masing can kumpul, mungkin baerek ngumpulkeun beasna baraya. Al Fakir mah orang mulai heula orang ini bisa nebeh heula baraya sambil nungguan budak. Alhamdulillah beraya sebenarnya tos hurung, tinggal orang ngisikan. Nah, orang mulai ngisikan baraya. Barudakna ya canda ratang bae. Terpaksa orang ngisikan teh heula. Karena berang ya baraya. Seuneu mah geus hurung. Nah, baraya liwatna geus diisikan biasna. Nah, orang nyen bumbuna. Supaya lebih sedap. Coba. Ayo gerak. Iya nak. Gerak mana urunana 1000 sewang udah. Nek melina dengan Ya kami 5.000 saya beli 5.000. buka. Kebeliwat naga sana geus kurung. Tinggal digoreng baraya. Kami ngambil yang sikil. Alah kita udah goreng. Oh, goreng. Masak sendiri. Nah, baraya bumbuna asak tinggal dicicikeun kana nasi liwet. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pakai cabe? Cabe nage gede nyambel bae sama cabe mah. Ya, telok karasa ongkol ladan.
Potong ini. Diaduk dulu baraya sebelum ditagenin. Tambah masako sesa. Masako na habis baraya. Bilang stop dong. Stop dong. Wahan. Oke, cukup. Tinggal kita tagogin. Oke. Yuk, siap. Nah, baraya. Liwatna siap ditagenkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Mana, Mbak? Mana? Nah, beraya tadi kurang masako, kurang tambah deh. Supaya tambah seret, lebih nikmat. Panas. Oke, cukup. Insya Allah ngaliutna jeung panggang lauk baraya. Lauk baraya tuh. Lauk salem jeung lauk totongkol baraya. Mana nikmat. Alhamdulillah baraya liwat masak. Baik, lanjut rep. Terusnya orang manggang laut baraya. Anjir merendah. Di tonggoh sana baraya ada yang ngalah kayu main senso, jadi terkadang rada garing sih karena jeli sebenarnya nama. Liwat nama sasak baraya. Tinggal ngasakan laukna deui. Alhamdulillah beraya. Yo liwat masak. Ya rahmat. Sana yang sambal. Ya dapat besorang. Ini ikannya nih beraya. Bagian dari alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.
Kantong. Iyan kanu. Mana? Oh, di sini. Nang dira po ka. Ini nasinya udah habis beraya. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.